turagushimiye cyane Mukama kuko turi hano turi bazima ku bwawe. Turagukengurukiye cyane kuri iyi ngabirano y'ubuzima dufise, kandi tugushimiye mu buryo budasanzwe kubw'umwitwarariko ufitiye umwana w'umuntu. Dawe wa Yesu yagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda niryubahwe mu buzima bwacu. Tuje kugusengera kuri iki gicaniro cy'intava kiri hagati na hagati mu izamu rya saa 9 n'irya saa 12. Iyi saa 9 turazi neza yuko udusanga ukaduhoza imibabaro, uradusanga ukadutandukanya n'agahinda, uradusanga ukadutandukanya n'ibihuhusi, uradusanga ukatwitaho, ukatwitwararika, ukaturinda kubabara, kandi ukaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Ndambaje amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ahumanure ubuzima bwacu. Ndambaje amaraso meza ya Yesu Kristo kugira ngo atiyorore ingingo zacu. Uyu mwanya ndasabye agahimbare muri twebwe, ndasabye umugisha n'umugwiza, ndasabye ubwenge n'ubwitonzi, ubutware n'ubudahangarwa bibe kuri twebwe Mukama. Mukama Yesu Kristo mukozi mwiza, hezagira abana bari kuri kino gicaniro, ubaye inyigisho basubiza mu cyizere, ubaye inyigisho baruhurira mu mutima, ubaye inyigisho babohorera amarangamutima. Ndaciye bugufi ngo ndagusenge, uha umugisha abahungu n'abakobwa bawe. Ndaciye bugufi ngo ndagusenge, uha amahoro abakwishimiye bose. Ndaciye bugufi ngo sengera abasinziriye muri uyu mwanya, abarozi n'ibigike mukiza. Amaraso ya Kristo n'abakingire, abarozi n'ibigike mukiza. Amaraso ya Kristo n'ababohore, abarozi n'ibigike mukiza. Amaraso ya Kristo n'abatandukanye n'icyitwa inabi cyose. Ndagusabye Mukama, uhezagire burundu ubuzima dufise. Dutandukanye n'icaniro, udutandukanye n'ubukene, udutandukanye n'igisuzuguro, udutandukanye n'agahinda, udutandukanye n'imibabaro, uduhe ibyiza bikomoka iwawe. Ndasengeye abana bawe bafise indwara z'amayobera, ndigusengera abana bawe ubushuhe buguma buduga batazi icyo buvako. Ndasengeye abana bawe bazanye imitwaro kuri kino gicaniro cy'intava. Ndasengeye abana bawe bakeneye agahimbare gakomoka iwawe. Mukama, ni wowe uri isoko ry'ibyiza byose. Mukama, ni wowe uri isoko ry'ubudahangarwa. Mukama, ni wowe uri isoko ry'ubwenge n'ubwiranda. Duhe ibyiza byawe, duhe umugisha wawe, duhe umunezero wawe, turinde kubabara, tunezereze nyaguhora ku ngoma, udukunda wakaze. Tunezereze nyaguhora ku ngoma, ucomore ibikomere byose. Kandi uyu munsi kuko twunze ubumwe n'ubutatu bw'irana, turanse urupfu, turanse guhererwa, turanse gukehanirwa, turanse impanuka, turanse umujinya wa shitani, turanse agahinda. Turiyamirije abakinzi, turiyamirije abarozi, turiyamirije abapfumu, turanse ubusambanyi, turanse ubusuma, turanse ububeshi, turanse kubabaza abandi. Tuyitandukanije n'ubukunzi bw'inda, duhamagaye ubutware bw'Imana ngo butwarire muri twebwe. Twanse kandi ubunebwe, duhamagaye ububasha bw'Imana ngo bukorere muri twebwe. Kandi ingabirano za mutima mweranda turazakiriye kugira ngo zidukoreshe iby'ubutwari,
ni mu izina rya Yesu Kristo senze naturi neza n'ubugwaneza kuri twebwe twese. Amen, amen, aleluya. Imana iduhe umugisha. Tugire Kristo bakunzwe b'umukama aho muri ku mpande zine z'isi, mwese bane barudasumbwa, barundikazi, bana bo kuri iki gicaniro cy'inava cyo muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Tugire Kristo. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage, ruduhaze ibyiza byose dukeneye, kugwe kw'imivumo n'imikoshi, duhabwe umugisha n'umugwiza. Muri wewe ubabaye ufise amakuru mabi muri saa 9 cyangwa kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17 ukwezi kwa mbere 2026, wibaze ko Imana ishobora guheba uwayo, cyangwa Imana ishobora kwemera ko dusuzugurika burundu. Imana ishobora kwemera kugumana umubabaro, yitwararitse umunezero wawe. Imana ishobora kwemera kugendana agahinda, yitwararitse agahimbare kawe. Imana ishobora kwemera kugendana ubugumba, yitwararitse ku mubyeyi. Imana ishobora kwemera kujurengera iwanyu, yitwararitse ubutunzi yashize muri wewe. Imana ishobora kwemera ko wa muri seminiho, wa muri magara make, yitwararitse umunezero wawe. Imana ishobora kwemera ko wa muri kurabundabunda, yitwararitse cyane ukwiyumva kwawe, ukubohoka kwawe, ukwidegembya kwawe. None guhaye ikaze, ndanagukeza kubona wahisemo kuganira n'Imana mu kuri kw'ijambo ryayo. Zaburi ya 37 iravuga amaherezo y'intungane n'ay'umubisha, ko wahisemo kubyukira ijoro, ukabyukira saa 9, cyangwa ugahitamo kwakirira ijambo akaba ari ryo ugendera ko. Burya wahisemo neza, icyo wahisemo gisumba byinshi, icyo wahisemo gishoboye bake kandi kibwirwa benshi. Bibiliya ivuga ngo ntushavure kubera inkozi z'ikibi, ngo ntiwipfuze kumera nk'ababisha, nk'ako buma n'ingoga nk'ibyatsi, bagakaba kunyankabirana, bagakaba nk'ubwatsi bwari butotahaye. Ngo ntiwisigire umukama ukora iciza, wese wibere mu gihugu ubesheho no kwisigira. Nezerwa n'umukama nawe azoguha icyo umutima wawe wipfuza. Wakoze ko wanezerewe n'umukama, wakoze ko wahimbawe n'umukama, kandi umukama yiteguriye kuguha icyo wipfuza. Umukama yiteguriye kuguha icyo unyotewe. Ariko kenshi mu byo tugenda tubona mu buzima bwacu, bimwe mu bibuza amahirwe yacu, ubuzima bwacu ni icyangiro tugendana. Niyo mpamvu muri iri zamu rya kabiri murazi ko ari izamu ryo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ndifuza ko tuganira gatoyi ku bijyanye n'igikundiro n'ingene twosaba Imana igikundiro. Ubundi igikundiro ni iki? Nta muntu adakeneye igikundiro,
mbere na president umukuru w'igihugu arakeneye igikundiro, abamufasha gutsara barakeneye igikundiro, abagabo barakeneye igikundiro, abagore barakeneye igikundiro, abasaserdoti, abasenyeri, abakardinali, even papa arakeneye igikundiro, ababishop, abapasiteri, abigisha ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana, abahanuzi barakeneye igikundiro, abasore murakeneye igikundiro, abafurira murakeneye igikundiro, abarayike angaje murakeneye igikundiro, ababikira murakeneye igikundiro, abakenyezi murakeneye igikundiro, abakobwa murakeneye igikundiro, abagwayi murakeneye igikundiro, abagwaza murakeneye igikundiro. Ekaye nta muntu n'umwe adakeneye igikundiro. Uyu munsi rero kugira ngo dushobore kuguruza neza ikirere cyiza ku buzima bwacu, ndipfuza ko twokwiga kumenya akamaro n'agaciro n'isiguro ndetse by'igikundiro, tugaheza tukamenya uko twabisaba umukama. Ubundi igikundiro ni ubuntu bw'Imana bugirane buduhereza ibyo tutari gushobora kuronka ku ngufu zacu. Igikundiro nico kintu tohabwa na diplome yawe. Igikundiro nico kintu tohabwa n'ubwiza bwawe. Igikundiro nico kintu tohabwa n'amafaranga yawe. Igikundiro papa nakiguha, igikundiro mama nakiguha. Nibyo koko hari igikundiro gikomoka ku kimero cy'umuntu, hari igikundiro gikomoka ku myigenzere, ku myifatire y'umuntu, ariko kijya gikundiro gikomoka ku kintu runaka kirahera. Niyo mpamvu ndababwira ngo n'umuhungu yagukunda ukamubaza icyo yagukundiye ukumva arakironse, uzomenye ko urwo rukundo rushobora guhera. Ubundi umuntu ukuze wumva nyine ari utuntu twinshi tuza tukwegera tukwereka ko uwo muntu utomutakaza, kandi nituba dufise formule y'itanguro n'iherezo. Nk'akarero gukunda umuntu kuko yigisha ijambo ry'Imana, nta tanguro n'iherezo biba bifise. Aba gukura mu bwiza cyangwa nawe akava mu bwiza aja mu bundi. Muga gukunda umuntu kuko afite amafaranga runaka, ayo mafaranga arahera. Mushobora kumbwira ngo n'ijambo ry'Imana rirahera? Oya, ntirihera sike, kuko rifite akamaro ku buryo yakiriye nicyo rije gukora. Niko Yesaya 55 avuga. Ndavuze ngo gweki igikundiro ni ubuntu bw'Imana buduhereza ibyo tudashoboye kuronka ku nguvu zacu. Byumvikana neza ko iyi Imana yaguhaye igikundiro wisanga ukunzwe, atari uko ugukunze yose buri impamvu, ariko uvuga gusa ngo ni mwiza, ameze neza, kandi ugasanga runavuga ngo ubwo ari rujya uvuga ngo cyari kijyanye ngo atamani, atabodi, atanikiniki, nta gasura, nta gashanani, akumva gukunda. None rero icyo kintu udashobora guhabwa n'ingufu zacu turagikeneye. Igikundiro ni igihe Imana ikugirira neza, ikagufungurira, ikakugururira imiryango y'ubutabazi, imiryango y'ibyiza n'ibyishimo, imiryango y'amagara meza, ikagushira kandi mu mutima w'abantu. Iyo ufise igikundiro ntabwo ugira igikundiro cy'abagusambanya, nugira igikundiro cy'abakuboretse, nugira igikundiro cy'abo musangirira igara ry'ububeshi. Iyo ufise igikundiro uhorana n'abantu b'intwari, uhorana n'abantu b'akamaro, uhorana n'abantu bafise icyo bakungura, nawe ukagira icyo ubungura. Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 5 umurongo wa 12. Zaburi ya 5 umurongo wa 12 iravuga ngo abaguhungiye ko nibanezerwe, canke abaguhungiye ko nibanezerwe, bahimbagwe na ntaryo abukingira, banezerwe muri wowe abakunda izina ryawe. Ngo ni wowe Mukama uhezagire intungane, ukayibunda ubuntu, ukayibera inkinzo.
abaguhungiyeko. Iminsi yose igikundiro gikomoka mu kubana n'Imana. Dawudi niwe yavugiye ngo kuko wampaye igikundiro umpangaze nk'ingabo yawe. Ngo kuko wampaye igikundiro. Nta handi hantu hari isoko ry'igikundiro kiretse guhungira ku Mukama. Kandi guhungiye ku Mukama yamana umunezero. Ndababwije ukuri ko atamunyacaniro agira umunezero, kuko iyo ufise umwuka w'icaniro n'abana n'inzu atacu zigize zirakwanguka menga wazikubise. Ngo nibanezerwe abaguhungiyeko. Muze duhungire ku Mukama kugira ngo ashobore kuduha igikundiro. Ushaka kuvuga ngo nkuko Marakiya yavuze ngo mbega ngo mugomba kuvuga ngo tugenda mu biki. Rero ushaka kuvuga ngo nk'igikundiro ndagihigirike. Ari impamvu ukwiye gusaba Imana igikundiro ugaheza kugururirwa ikirere cyiza cy'ubutabazi. Kubera iki? Bwa mbere mu bikorwa bya mu nshingano zawe, mu kazi kawe, udafise igikundiro ibyo ukora byose umengana ubusa. Mu mafaranga yawe udafise igikundiro nta mubise kugirira. Iyo udafise igikundiro n'Imana ikugiremo, amafaranga yawe akunaniza kuronka, akakugora no kujera. Akugore mu kurongora uyagarami mugabo yashitsemo uyanywe mwizoga bagucore bagiriki ntihakagire n'umwe akugirira imbabazi. Muziko nasanze ko ari abantu isi idafite imbabazi gushikaho n'umubyeyi wawe aguprofita n'umuvukanyi bakaguprofita ukamenga abajina kugira baguprofite. Urakeneye igikundiro kugira ngo ushobore kuronga abantu muganira muhuza mutagenzanya mutagenzurana. Urakeneye igikundiro kugira ngo mu ngingo ufata zikomeye wemerwe. Uzi ko ushobora kumara imyaka n'imyaka wiga ukabura kugira stage de raporo ya stage kandi ufise umuryango wifise. Uzi ko ushobora kumara igihe n'igihe wegeranya dokima zawe ukabura aho udepoza, nawe udepoje dokima zawe bakazisanzaza cyangwa bakazubika, ugasanga ni nabo umukozi bari bakeneye bakamara igihe office kamera nawe kubera bakwirengagije. Urakeneye igikundiro kubera uko kubaho kwa buri munsi, ubuzima bwa buri munsi. Ubundi mbabwiza ukuri, iyo atagikundiro nutabarwa, ahubwo ukeneye utabaze ku Mana, kuko atagikundiro nta muntu akwitaho. Ariko iyo ufise igikundiro uhorana amachansi, uhora utorwa, uhora wizerwa. Ngibi ibintu bimwe utegerezwa kwitwararika kugira ngo ushobore gusaba Imana igikundiro ryemere. Hari abantu dushobora gusengana dusaba igikundiro ariko ntibikunde kubera umwimerere wanyu, kubera uko mumeze, kubera uko mubayeho, kubera imyifatire yanyu. Ubwa mbere wowe ushaka igikundiro, wowe ushaka gusaba Imana kuri iki gicaniro igikundiro, banza usaba umutima uciye bugufi, wicisha bugufi. Kubera iki? Yakobo 4:6 yaravuze ngo Imana iragwanya abibona igaha igikundiro abicisha bugufi. Mushingana, mupfasi, musore, mwigeme, mwana w'Imana, wowe ukeneye igikundiro, saba Imana umutima wo kwicisha bugufi, kuko Imana igira neza abaciye bugufi ariko igahana abafise ubwibone. Nusenge mu mutima wavuga uti Mwami Imana yanje, nta kintu na kimwe nokwishoboza nari kumwe nawe. Salomo yari afise umutima wo guca bugufi imbere yo kwicara ku ntebe y'ubwami, kandi yari afise insomborotso kuko se Dawudi aja guhwera yari yaramubwiye ngo ati Shimei yabaye umunsi wanje ntazokujane mu kuzimu, imvi ziwe zimeze neza, bisigura amaraso zoseseka.
arambwira ati basi waba warababonye uzokanure neza. Burya niho murage Dawudi yahaye Salomo wasubiye ku ntebe yiwe. Ariko Salomo mbere yuko yicara ku ntebe ya se yabanje kuduga ku musozi, aravuga ati Imana ndiko ndaraba kwimika kw'Abadoni, ndabona neza yuko ataco nari kwishoboza, niwe wabikoze. None ngirira neza papa, wowe nyene aba ari wewe utwara mu kibanza canje. Abigaragaza mu kuduga ku musozi, afata imbagwa nziza azibagira Imana iranezerwa. Imana irakunda umukristo yitwararika ishikana. Imana irakunda umukristo agira icyo agiye mu buzima bwiwe kugira ngo Imana inezerwe. Imana yaciye usanga mu ndoto nkuko nawe ugiye kugusanga, iramubwira ngo Salomo nusaba icyo ushaka. Dawudi niwe yarondera Imana, Salomo kubera umurimo wiwe niwe Imana niyije kumurondera. Hari umurimo ushobora gukora, hari isengesho ushobora kugira rishingiye ku mugigo bwise, Imana ikaza kukurondera ngo ikubaze icyo kunezera. Isanze gihuye n'ikiri ku mutima wawe igaheza ikagutabara ugatabaruka. Ibyo byose nibituzanira igikundiro. Salomo yagize igikundiro ku Mana kubera ishikanwa yatanze. Nawe ni igiki cyo gutuma ugira igikundiro? Nta kindi mwiza wanje, nta kindi mukozi mwiza, nta kindi na kimwe ubaha Imana. Imana yaciye isanga Salomo mu ndoto, nawe gusange iramubwira ngo usaba icyo ushaka. Iramubwira ngo mu bwenge n'ubwitonzi kugira ngo ushobore kuyobora neza ubu bwoko bwawe, aba bantu bawe. Imana ikorwa ku mutima. Iravuga ngo ntiyabere yongeye kuvuka noneho. Iravuga ngo Henoke noneho yavuye mu ijuru yasubiye ku isi, kuko ndiyaheruka umuntu wo gutungana. Iravuga ati Salomo, kutansabye guhonya basi baso, ni ukuvuga kutansabye kugendera mu iragi rya so, mwibature ku byo baso n'abanyoko bakora. Nimba so yabaye umwicanyi si ngombwa ngo uzohabwe n'ubwicanyi. Nimba so yabaye umusuma si ngombwa ngo uzobe umusuma. Nimba so yarabeshe, nimba so yarakangamirana, nimba nyoko yarishira soni, nimba nyoko yatuka so mubona, nimba nyoko atagaburira so, nimba nyoko atamisira so, nimba nyoko ataciye yitwararitse, yamutukira ku mugaragaro, yari imborego, yagendana n'abandi bagabo, itandukanye n'ico kintu. Ntuzogomba ubuhigwe bwagize umubyeyi wabanje kumenya ibanga. Ntuzogomba ubuhigwe bw'umukobwa mugenzi wawe yarose abanje kumenya ibanga. Oya, ni bibi, bireke, sigaho. Imana yamubwira ngo kutansabye guhonya basi baso, reka nkubwire ko nk'uko so yabikubwiye, kuko narabisomye muri Bibiliya, ndaguhaye nibyo utansabye. Imana imuha izahabu n'ifeza, ubutunzi burenze gushika. Imana yamubwiye ngo ku ntwaro yawe amafaranga azohaba, inzabu ziba zimeze nk'ikariyeri zizo mu barabara, nta wundi azongera kuyakabakaba. Iravuga Imana ngo uzogira ubwenge atawundi azongera kubugira, uzoberwa kandi uzogira igikundiro. None bakundwa b'Umukama, saba Imana igikundiro gishingiye ku bwenge n'ubwitonzi. Ubwira Imana ngo naco no kwishoza tutari kumwe nawe. Ndabizi yaba wo kwireheje uba warireheje, mugabo ko Imana yabishizeho n'uyubaha, ukagira umutima uciye bugufi, ugendana nayo, ugira ubuntu kandi uyitsinye. Nk'uko Mishe 6:8 yavuga, ndabizi neza ko uzoba igitangaza mu bitangaza. Icya kabiri ni foi, ukwemera, ukwizera, ukwizigira. Nawe ushaka igikundiro cy'Umukama, gira ukwizera. Ntusabe ngugereranye, saba wizera ko Imana ishoboye. Niko Yakobo 4 yavuze, kandi Abaheburayo 11:6 harabivuga. Mugira ukwizera, mwizeye neza ko icyo musabye Imana cyose ikibaha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nimwasaba mwizeye muzoba mukiriwe, nimwasaba mwizeye muzoba mutomboye. Igitabo cy'Abaheburayo baravuga akamaro kokwe intwari zo kwizerwa. Mu ntwari zo kwizerwa uri kuraraba, nta kindi kintu na kimwe cyaziranze usibye kwemera. Gukwemera niko shimikiro nyabyo ry'ibyo twizeye. Uno murongo wa mbere Abaheburayo 11.
ngo kandi ukwemera nibwo buryo bwo kumenya ibiriho tutabona. Iyo ufise ukwemera Imana, hari ibintu biba bigambiriye kuza ku buzima bwawe, n'ubu bibona n'amaso y'umubiri, ubibonesha amaso y'umwuka, ubibonesha amaso y'umutima. Gukwemera niko kwashingiye inaye abakurambere. Ukwemera niko gutuma dutegera ko ibiremwa byahinguwe n'ijambo ry'Imana, ibiboneka bikava ku bitaboneka. Ukwemera niko kwatumye Abeli ahereza Imana imbagwa irengeye ya Kayini, kugatuma ashingirwa inaye ko ari ntungane, Imana igashingira inaye imperezwa ziwe, kandi niko gutuma n'ubu akivugwa nawe yapfuye. Ukwemera niko kwatumye Henoki ajana mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntawigeze asubira kumubona kuko Imana yari yamujanye. Kandi mbere yuko imujana yarashingiwe inaye ko yahimbaye Imana. Gatandatu niho nashaka, nanone kandi ubutagira ukwemera ntashobora kubihimbara nk'uko uwegera Imana ategerezwa kwemera yuko Imana iriho kandi yuko ari izohera abayirondera. Nawe ushaka igikundiro, emera Imana ko iriho, wemera Imana ko ishoboye, wemera Imana ko ibiboneka bikomoka mu bitaboneka, ibigaragara bikomoka mu bitagaragara, ibiriho byose byaremwe n'ijambo. Wemere ko mu ijambo ry'Imana hariyo urukiza, hariyo ubutabazi, hariyo ubwenge, hariyo ubwizigirwa, hariyo igikundiro cy'Uwiteka. Byumvikana neza iki? Nimba udafise igikundiro kubera ibintu runaka, kuko imodokari yotakaza piyesi, ubundi ntibyoshobotse ko umuntu yaremwe n'Imana asa n'Imana itandukana. Niba waratakaje igikundiro kubera umuryango uvukamo, nimba waratakaje igikundiro kubera ubuzima ubayemo, nimba waratakaje igikundiro kubera ibyago wagendeyemo, kujya imodoka ishobora kugira impanuka igatakaza piyesi, kujya imodoka ishobora gufatwa nabi, niba evidence kwiye, moteri ikononeka, powariye ikononeka, buwate vitesi ikononeka, karakasi yayo ikononeka, filtre yayo ikononeka, amatara akononeka, niko nawe biguteza igikundiro mu gihe byakuvuye ko n'Imana yosa ifise icyo bisubiriza. Imodoka wayikoze yarabisanzaje, arabishyira ku isoko, hari abace bagura bishaje, nikito batangaza nkunda Imana. Hariyo n'igihe usanga hari izindi modoka zabaye dekarase, mugabe ibyo byuma byari bigikomeye, ikagira impanuka, karakasi ikagenda, moteri yari igikomeye. Icyari kigikomeye bagishyira ku isoko, nicyo mwita ngo ni occasion d'Europe. Muzi icyo bisigura gushinguka. Imana irafise abantu batakaje ubutunzi bwabo, batakaza igikundiro cyabo, batakaza umwimerere wabo. Iyo rero wisobanukiwe, naho woba utari wararemewe ingabire, igikundiro runaka kukamubaye. Urubyaro rwa Kayini n'urubyaro rwa Seti baratandukanye. Hari abavukira guhama, hari abavukana icyago, hari abavukana imibabaro. Mugabo abantu nka kujya kwa Benaya mwene Yehoyada, iyo bagize umwete wo kurondera Imana babibitangaza. Erekana Dawudi mubyibuke ko Satamwibuka atari kumuhisha igikundiro, mugabo kubera umwete wo kurondera Imana no kwisobanukirwa, niwe yabaye umuhesha w'umugisha i Betelehemu
ndetse no muri Isirayeli inzima, ikitavugwa ni mu muryango wo kwa se Isaya. Murazi ko Nisikurage bari kumwe, yari yamuganye n'umuhungu we kandi yari yaramutara, kuko nawe umwami Sawuli yaramuhiga. Bisigura kandi nimubifate nk'ubugome. None muri ko murasoma mu bikorwa by'abatumwa, nimubona ko Pawulo cyane cyane abwira Timoteyo yaravuze ati abo bantu ntubishinge, uzobareke, kuko Imana yari yamuhaye umuhamagaro kumwe, bishinga ibiboreza bakishinga ibigirane, mu nyuma arabasiga arigendera, ati komeza mu buribwe nanjye ngiye mu butumwa. Imana ikifata zagabirano zari kuja mu bantu 6 zose zironda kuri Pawulo. Niyo mpamvu n'igitutu cya Pawulo cyarakitse n'agatambaro mushitse kubarakira. Ubundi Pawulo yari uwo kwigisha, ibindi bigakoreka mu bundi buryo nawe agakora ibindi. Mugabe igikundiro cyose kirimuka kuva kuri baba basigara imbo bari ndaya, Pawulo igikundiro cyose kimuzaho. None rero nugira ukwemera, ndakubwije ukuri ko iby'igikundiro byose, iby'ineza byose, iby'ibyiza byose bizoza kuri wowe kandi uzobibona. Icya gatatu twosaba ngo kibe muri twebwe kugira ngo igikundiro cy'umukama cyamane natwe n'ubugororotsi cyangwa ubutungane, umutima utunganye, kuko n'Imana ni intungane. Igikundiro kirakura igikundiro kirakura cyane mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese agendera mu bugororotsi cyangwa agendera mu butungane cyangwa agendana umutima utungane. Narimvuze ngo igikundiro kirakura mu muntu wese agendera mu butungane cyangwa mu bugororotsi. Mwari muzi ko abantu benshi bimitswe ku ntebe runaka, ariko bakamanurwa nuko bakenye ubutungane. Ugasanga nk'ubu umukuru wa ofisi natungane, ukazana umusekreteri we, uwo rero adatunganye burya amenya amayeri yose, akaba ari wakwimika, ari waguha promotion, akaba ari wanakwikurira kubera kudatungana. Kiba cyarigiye mucyo mubwira ngo nawe urabikora. Oya, Imana nikunda ubwo bubondeke. Zokora ububuka cyangwa ubuhimbire, kuko ubona impamvu yo kubukora. Ntuzobukore ngo na runaka arabukora. Saba witeranije n'Imana kabiri. Mvuze ngo uzoba witeranije n'Imana kabiri. Navuze ngo uzoba witeranije n'Imana kabiri. Umutima utunganye Imana iwushira mu igikundiro. Umutima utunganye Imana iwushira mu bubasha bwayo. None ubugororotsi nicyo kwitaho, ubugororotsi nicyo kwitwararika, ubutungane nicyo guharanira, ubutungane nicyo kwitwararika. Mu Migani ya Salomo 3 umurongo wa 3 n'uwa 4 aravuga ngo ubuntu n'ukuri ntibizokuvirire, urabipfundika mu izosi ryawe, ubyandika ahatata mu mutima wawe. Uzoheza urabwe bwiza, ube n'incabwenge nziza mu maso y'Imana n'abantu. Urizigira umukama n'umutima wawe wose, kandi ntiwishimikije ubwenge bwawe. Mu mayira yawe uramumenya, nawe azokugororera inzira. Ntiwibwire ngo uri umunyabwitonzi, ahubwo urubaha umukama, uhunge inabi. Bizoheza bivure umubiri wawe, bikomeze n'amagufa yawe. Uraninaharisha umukama itunga ryawe n'ibyerano by'umwimbo wawe wose. Ibigaga byawe bizoheza byuzure bibogaboge, amaso yawe nayo asesekaze umuvinyu mushasha. Mwana wanje, ntuzokwange indero y'umukama, kandi ntuzonebagure impanuro ziwe. Mwako umukama akunda ni wahana, nk'uwo mubyeyi ku mwana akunda cyane. Nubona aragasembwa ufise, ntukibaze ngo Imana yagutaye. Oya, ahubwo wibuke ko ubuntu n'ukuri ari byo bikwiye kutakuvirira. Ubipfundike mu izosi ryawe, ubyandike ahatata mu mutima wawe. Niho uzorabwa ryiza, ube incabwenge nziza mu maso y'Imana n'abantu.
ubundi igikundiro ni kurabwa ryiza, apana kwitera iceke, karabwa ryiza Imana n'abantu nyene abantu bakagutangarira Imana mu mico gikundiro z'abakozi. Igikundiro gikomotse ku bugororotsi, ku butungane. Salomo avuga arabize n'imigani we 8. Birasaba ko tugira ubwenge, birasaba ko tuyoborwa na mutima mweranda, birasaba ko akakanura abantu benshi baragatakaje. Iyo Imana iguhaye amata ucuyima amatwi, iyo Imana iguhaye abantu 5 ngo bigishe ijambo ry'Imana ucubasuzugura, iyo Imana iguhaye abantu 60 ngo bigishe ijambo ry'Imana ucugira ubwibone, kumva ko ukeneye igihumbi, kumva ko ukeneye 20, kumva ko ukeneye iki. Tubanze kuraba icumariye abambere Imana yaguhaye. Iyo iguhaye urugo, takaza ubutungane ati narose urucungera, ubundi nawe ati narose adresse. Nshuti z'umukama, nshuti z'umusaraba, mwige kugendana n'Imana muciye bugufi kandi mutunganye rwose. Niyo tutatinya Imana bishobora kutwandikira, ariko niyo twatinya Imana dushobora kwemerwa. Uzoronka igikundiro, urenga ubwenge n'ubwitonzi mu maso y'Imana n'abantu. Ngizi inzira 3 dushobora gucamo tugasaba Imana ubwenge, tugasaba Imana igikundiro ikakiduha. Inzira ya mbere ni kwicisha bugufi, inzira ya kabiri ni kwizera Imana, inzira ya gatatu ni gutunganira Imana. Ushobora gutunganira Imana udatunganiye abantu. Ntandakwanga nkwangira umwana, ntandakwanga gukundira umwana, ntandagukunda nkwangira umwana, ntibibaho. None rero ushaka igikundiro, cisha bugufi umutima wawe, usengane nanjye isengesho, Imana ikiturose twese, kandi ubisubiremo rwose ndiko ndagusengera, ahubwo uriko urabisubiramo nawe bibi byawe. Kandi urisenge buhoro buhoro, urisengere ngo buhoro buhoro wizeye. Mwami Imana yanje, ndaje imbere yawe n'umutima wicishije bugufi. Ndakeneye igikundiro cyawe mu buzima bwanje. Ndagusabye Mukama, ushire igikundiro cyawe imbere y'abantu bose nzohura nabo, nzosangira nabo, nzogendana nabo, nzokorana nabo, kandi nzosengana nabo. Mu kazi kanje Mukama, mu muryango wanje Mukama, mu migambi yanje Mukama, ndagusabye ungirire icyizere, unyuzuze igikundiro kidasanzwe. Dawe wa twese uzagiye mu ijuru, fungura imiryango y'igikundiro yamaze kugarizwa mu buzima bwanje. Ndagusabye ushire mu mitima y'abantu nkeneye, kugira ngo ushobore gusohoza ubutumwa bwose washize mu buzima bwanje. Ndagusabye uncire inzira abo turacanyemo, dupfuye kutamenya kwanje, dupfuye uko batanyihanganiye, dupfuye uko batanyiyumvisemo. Uyu munsi wongere utwunge nk'abana b'Imana, dukora n'ubutumwa wadukinze kuri iyi si. Ndabyemeye Mukama, kandi ndabyizeye, kuko ndabisenze nizigiye ko umutima wa Mweranda aje kushiramo ingabire idasanzwe y'urukundo n'igikundiro, kandi mu izina rya Yesu Kristo ndabyiyatuye ko umwana w'Imana nzima. Amen. Iruhande y'iryo sengesho dusenze buri gitondo, buri saa sita, buri mugoroba, buri gihe cyose,
imbere kutangura igikorwa hari amajambo miranda, hari amajambo mazima yo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ukwiye guhoza ku mutima, ukwiye kuza usubiramo. Uyu munsi niba wasabye igikundiro Mukama, uvuga uti ndi mu gikundiro cy'Imana, ndi mu gikundiro cy'Imana. Usubiremo uti Imana irankunda kandi iraja kumfungurira imiryango y'igikundiro. Ongera uvuga uti ndaronka igikundiro mu maso y'Imana n'abantu. Ongera uvuga uti ibyo nkora biragira umugisha. Ongera uvuga uti ndatorwa, sinterwa ibyatsi, sinterwa inyuma. Ongera uvuga uti ndahiriwe, ndakunda kandi ndakundwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. None rero bakundwa b'Umukama, inama nogira mwebwe mumaze kumenya, mumaze gusogongera nk'uko yavuze, mukamenya ibyiza bikomoka ku gikundiro. Ngiyi nama ashobora kubabwira. Imisi yose ntuzokwigere wirengagiza gusenga usengera igikundiro, haba mu gatondo imbere yo gusohoka uvuye mu nzu. Ntuzokwigere wigira icyizere kubera ikintu runaka ufise. Usanga wayobye. Saba Imana igikundiro, kuko hari ibyiza mugendana bitaragira agaciro kuko atagikundiro mufise mu mutima wawe. Iyo uriko uragendagenda, genda wize, wigenze nk'uwamaze guhabwa igikundiro. Nturere ko bagukunda, we kunda, kuko uzoba wasabye Imana igikundiro. Ibyo wakunze, ibyo washizemo umutahe, uzobihererwa umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Iyindi nama ya gatatu nabagira, shimira Imana n'imbere yuko ubona igisubizo c'ico wasengereyemo ico gikundiro. Tugire Kristo. Wewe wumva unyotewe gusaba Imana igikundiro, ukumva nyene birurumba muri wewe, ndagomba ndakubwira ati banza umenye ko igikundiro atari amahirwe uhirwe bisanzwe. Igikundiro si amafaranga gusa. Igikundiro si umusore mu gihe uri umukobwa. Igikundiro si umugabo mu gihe uri umugore. Igikundiro si umugore mu gihe uri umugabo. Igikundiro si umukobwa mu gihe uri umusore. Igikundiro si akazi mu gihe wize cyangwa ushoboye gukora. No, igikundiro kirarenze ibyo byose, kuko ibyo n'abatabifise barabaho. Mugabe igikundiro utagifise ubaho nabi. Igikundiro utagifise na community bakeneye ababikira bo kwirukana. Igikundiro utagifise nta jambo ufise uba waragize umureve. Igikundiro n'ubuntu bw'Imana. Ndongeye kubivuga, n'ubuntu bw'Imana buguhesha icyo utari gushobora kuronka wewe wenyine kugwa uruhande. Niyo mpamvu Zaburi ya 5 umurongo wa 12 yaravuze ngo umuntu wese atungane. Ngo umuntu wese akiranuka, ngo Imana izomushimira, ngo Imana izomunezereza, ngo kandi izomwambika igikundiro nk'ingabo yizewe. Iyo ufise igikundiro, imisi yose wama muri favor y'Imana. Urakingirwa, urafashwa, uratorwa, uratabarwa. Kandi nimusubire kwibaza ngo mbega igikundiro umenya gute ko gifise ngo niki? No. Igikundiro kikugaragara ko iyi Imana yagushize mu mutima w'abantu, bakakubona bakumva baragukunze, wigishe bakumva ibyo wigishije,
wakora bagakunda ibyo wakoze cyo ugira byose udasiga ikundiro cy'Imana ubuhombe umenya kuri mu gikundiro cy'Imana iyi miryango yari yugaye yuguruka Imana ibishize ku igikundiro urabyara batari bazi kuzobyara ibyo byabaye kuri Ana nyina wa Samuel Mukayirukana Ana Mukayirukana yarasanzwe akunzwe n'umugabo we mugaharakango nongono nawe yamutangira amashikamisho musumani murabani bwiza kuko gusenga kwiwe no gusenga n'ubwenge akamenya igikene uyu munsi mumva kwigana ingabire z'abandi menya igikene guti kugira ngo ecclesia ushinze ugira kanovera nigikene we narinze guterana iturufu bayikitse cecana bayihagarari ko biri ngombwa ko tububaka nimba imbuga ngurukana bumenyi bariko baravuga iby'amafilme pornographique iby'ubutinganyi bariko baravuga iby'abagore beza n'inyambaro zigezweho nawe tora Bibiliya uze kuvuga ingene Imana igira neza nibyo bisaba ko musenyera kubika kubiganza ibyo bisaba ko patira urusha mu paruwasi genda ubwirisi mbe ko mwamaze kwibanira genda ubwirisi namuzi yuko stati yawe iyo usize ko agafoto hari abantu 5-6 bakabona shira ku ijambo ry'Imana shira ku murongo wa Bibiliya urabe ingene Imana ibiguhera igikundiro ubu twese iyo turindira ngo ecclesia gutume iyo turindira ngo musenyi wanza kwemerera n'abantu tutari dufite adresse ya paruwasi usanga mu Jefse paruwasi navutse nabatirije se paruwasi yanyakiriye n'umunyeshuri iyo rekandike ko ariyo muri lise se paruwasi yanyakiriye mvuye ku ishuri iyo nayikoze mu butumwa bukomeye se paruwasi yanyakiriye ndumugore se paruwasi yanyakiriye ntagipanze maze kwibukira se paruwasi ndi muri muzi byo bintu byose bishaka kudusobera uwerutse sinzombarije ngo buriya bavuga ngo umukristo mukatolika urasengera mu paruwasi ye ntabwo urasengera mu paruwasi iri hafi yacu kuko nawe umbwiye ngo niyo paruwasi yawe none sindimura status yacu sindagi mwumva ko biba bigoye saba mukari sindigiye kubigira n'ababeshyi kandi numvise navuga ngo ejo nzobikora n'ababeshyi hari abantu turabana hari abantu nukuvuga ibyo nshatse kuvuga ni igiki ntukavuge ngo nabuze igikundiro simba no kuno gikorera mu kurondera Uwiteka no kumenyesha ukugira neza kwiwe kandi ukavuge ngo none ngo byogenda gute sesa ingabirano ziri muri wewe ibisigaye Imana irikorera wirinde ubugome ukora ibitunganye wirinde umwuka wo kwigana abandi wirinde umwuka wo kugomba kwicara abandi bicaye muzoba patiri nawe uri mukatolika yiyemera muzomubikira kandi warabyaye muzomufurani kizoko ma protestant biroroshe usibye katolika na pentecote niho bigoye na pentecote ifite imyemerere yayo ariko rero ibyo byose ntabwo ari byo shima yacu ntabwo ari byo gikundiro cyacu bwira Imana tugura imiryango yanje yugaye mugabo nawe kugwa uruhande utanga uyugurutse Imana izogaragaza ko yashize igikundiro kuri wowe mu gihe abandi bazobwira neza atampamvu babizi mwari muzi yuko Imana ishobora kunyaga amafaranga abayafise bakaturira imyenda Imana ikamubwira ati ikoneye umuntu yaraboze rutiki iyi dosiye ntibemere ko yugurwa ku buzima bwiwe yaburira urayafise ukazorindira ko ari umuntu azokurondera telefone akubwira ati basi nakuriye amahera ukamubura abantu Imana itaragiye iyo faveur ndabasabye mupfukame yibagire uko jera yingirira ideni ryari rinanije umbaza umuntu yaririshe nawetse kandi bisebeje tuzi yarasa amafaranga ideni ryari rinanije uwaririshe naweze n'uyu muso wo mu akazi kandi nyimvavano n'amadeni ngahindura ubuzima uwamaze atuwakakurangira wakakujanye ko kandi ari mu makungu naweze icyamunyereka nava mwitiranya n'Imana nuko ubu namaze gusobanukirwa kuko yangiriye neza ariko naweze bo waba byaciye ko umwe ndamunsi wangiriye inama yo kugenda no passport mugabo kubyukuri watumye nurira indege watumye n'ifoto z'abakanondera visa naweze
umuntu Imana itaragirira iyo favor, umuntu Imana itaraha icyo gikundiro cyuko abantu bashaka kugira neza ata mpamvu batanabitse. Mana ndamusabiye umugirira ku kantu, mugirira ku kajeruzo ukoze n'amabwiza yawe. Wumva ugahabwa akazi, ukarangirwa akazi, ukarindwa inama n'umuntu utazi cya gikona cya Gaburiyeli ntibagira inama. Utu tuntu dutatu turakwereka igihe Imana izina igikundiro mu muntu, n'igihe Imana irushyira mu mitima y'abantu ukemerwa, ikugura imiryango yawe yugaye, kandi abandi bantu bakakubwira neza utabona impamvu wabigira. Mana ndagusabye, ndakwishimiye, ndagusabye, ndakwizeye, ibi bintu bitatu ubigaragaze. Abana bawe bahure n'abantu babakunda, abana bawe bahure n'abantu babiyumvamo, abana bawe bahure n'abantu babafasha kuva mu madeni no kuva mu bundi buzima. Ngo abakobwa mugahura n'ibisubizo, gahura n'abakobwa, abagore mugagarukirwa n'abagabo nyine. Uri kurasoma amajambo y'Imana ari muri Luka ya Yesu Kristo, ari muri Luka ikigabane cya 2:52, harekana ko Yesu Kristo yakoze muri uko gukura kwiwagira igikundiro mu maso y'Imana n'abantu. Luka murazi ko ari umwanditsi wa Bibiliya w'umuintellectuel, ko ari umudokiteri, kandi murazi ko Luka atagendanye na Yesu Kristo, nta nuko yigishijwe na Petero, yigishijwe n'umuhanuzi, yigishijwe na Pawulo. Ko Pawulo n'abamwigishije n'umwuka w'Imana wajura mu mubiri, aragenda i Saudiya marayo imyaka 3 aragaruka. Niyo mpamvu umuhamagaro wa Pawulo sije nzobona turageze mu nyandiko ziwe zose, ndazisomera zikoza ko ndazimara. Umuhamagaro wa Pawulo ndawukunda cyane, naho nawuzi ido nido, ariko ku munsi Imana iratuvivurira. Mbabwije kuri ko iki gukundiro Yesu Kristo yagize ku Mana n'abantu natwe tugikeneye, kandi n'uyu munsi Imana iracagitanga. Imana mu byumve ko yagikundiro abicisha bugufi. Umuntu wese yumva ko akeneye Imana, Imana iramwegera ikamuha ibyo byose ayikeneye, ko niko Yakobo 4 avuga cyane ku murongo wa 6. Imana irayigikundiro umuntu agororotse, afite inyifato nziza, afite imico myiza, afite ingeso nziza. Ubundi inyifato nziza zituma Imana, zituma umuntu agira igikundiro mu maso y'Imana n'abantu. Uko witwara, uko wambara, uko uvuga, umwete ugira, uko ukora ibintu, biragira icyo bikoze ku mutima w'Imana no ku mutima w'abantu. Nibyo murambwira abakobwa, tiburya iyo umuntu w'umushitsi yinjiye mu rugo ntabona umukozi wawe, abona umukobwa wawe. Iyo atamukobwa ahari abona umugore wawe, iyo atamugore ahari niyo babona umukozi. Ngira ngo wowe ushaka gusaba igikundi kirasabwa, kandi gisabirwa mu masengesho. Matayo 7 mwibuke ko Mukama avuze ngo nimusabe muzohabwa, murondere muzoronka, kuko usaba aronka, urondera agahabwa. Yaravuze ngo nk'uko umubyeyi umwana bato ashaka kumusaba umukate ngo amuhe, ngo kandi ntamusabe ifi ngo amuhe inzoga, ngo niko nasobanye wo mu ijuru atoreka kuba aguha umutima mweranda wo musaba. None usaba igikundiro mu kazi kwawe, usaba igikundiro mu muryango wawe, usaba igikundiro muri generation yawe, usaba igikundiro mu migambi yawe, usaba igikundiro imbere yo guhura n'abantu. Nta muntu aba adakeneye igikundiro, nta n'umwe. Ariko uwiringiye Imana ntazigera asubira inyuma, ntazigera akogwa n'isoni, ntazigera ananizwa, kuko kunanizwa biragaragaza icyangiro. Dawe wa Yesu uzagiye mu ijuru, uri Imana yacu Papa, turongeye kugusaba ngo duhe igikundiro, turongeye kugusaba ngo dusige igikundiro, turongeye kugusaba ngo ureme igikundiro muri twe,
turongeye kugusaba gushira ububasha bwo gukundwa no gukundwakaza muri twebwe, udushire mu mitima y'abadufitiye akamaro, udufungurire imiryango yugaye, maze icyo tuzokora cyose kigira umugisha, mu izina rya Yesu Kristo tubibyaza umusaruro, amen. Mukomeze mu bisengeremo, mukomeze mu bivuge buke, mukomeze mu byitwararike, maze nimwumva gusaba Imana igikundiro bibanezereje mu bikore. Bashaka gusaba Imana igikundiro, hari urutondeke rw'amasengesho mushobora kwifashisha. Ushobora gufata iminsi 3, 4, 5, 6, 7 ukagira isengesho ryo gufungura igikundiro mu buzima bwawe. Nk'akarorero urashaka kuvuga uti reka mfate iminsi 7 nsaba Imana igikundiro. Umunsi wa mbere uzosaba igikundiro kivuye ku Mana, wisunga isengesho rivuga ngo Mwami Mana yanje, ndaje imbere yawe n'umutima wicishije bugufi, ndagusabye umpe igikundiro mu buzima bwanje, umpangaze nk'ingabo, umbwire uwo wihitiyemo wowe nyene, aho abandi bose bonyanka wewe uzompangaze kandi unkunde, wongere unkundushe abafise akamaro, mu izina rya Yesu Kristo mpabwe umugisha kandi ndabahesha umugisha, amen. Nugomba kugira ukurikirane rw'amasengesho, umunsi wa kabiri uzofatanye n'amajambo yawe ariko usaba Imana igikundiro mu maso y'abantu. Ujya kugaruka nyine mu migani ya Salomo 3 kandi vuga uti Mwami Imana, ndagusabye ushire mu mutima w'abantu, abazohura nabo bose bambone neza, mu kazi kanje, mu muryango waje, mu biganiro ngiranira n'abagenzi banje, ndagusabye umpe igikundiro kidasanzwe, amina. Umunsi ugira 3 ndiko ndabagirira icegeranyo resume kugira ngo iyi minsi muzoyipange musabe igikundiro bana mudafise igikundiro. Umunsi ugira 3 usabe igikundiro cyo gufungurirwa imiryango y'ubutabazi. Birumvikana ko hari babandi mufise kibengero usazi iwanyu ata amafaranga mukoragira ntakazi mu maramo kabiri, vuga uti Uwiteka nyagora ku ngoma, niwe ufungura imiryango yugaye atawundi n'umwe ashoboye kuyifungura. Ndagusabye ungingurira umuryango wugaye, wugaranye igikundiro canje n'ibyiza bikomoka mu gikundiro. Fungura imiryango y'akazi, fungura imiryango y'umugisha, fungura imiryango y'iterambere. Ndashaka kwinjira mu gikundiro cyawe uyu munsi kugira ngo mpuze nabo bose bonkunda bikangirira akamaro, nabo bikabagirira akamaro. Izina rya Yesu Kristo n'ubizuza icyo gikundiro cyawe, unkure ku icaniro cyose, amen. Umunsi ugira 4 kuko utegeza kugira iminsi nayo yasenyutse habaye amasengesho y'iminsi 7. Kendi gihe nimwabisaba nzoyibategurira ndayibafasha. Umunsi wa 4 usabe igikundiro mu ngingo zikomeye. Usabe igikundiro uvuga uturune rugamba, uzifashisha Zaburi ya 37. Mwamutungane wowe ushoboye byose, ndakwizigiye, nungire igikundiro mu mahitamo yacu. Gisengesho original, nungire igikundiro, donc mu byo ushoboye gukora ubigikundiro, ugire clientèle, donc mu byo wahamagariwe ubigikundiro. Nushire mu nzira nziza, icyo nzokora ko cyose, icyo nzofata cyose, icyo nzitirirwa cyose, kigira igikundiro
kandi kigira umugisha. Amen. Urumva ngeke sengesho Zaburi ya 34 umunsi ugira gatanu, igikundiro mu mafaranga no mu migisha itandukanye. Usubira mu Byagezwe igabane cya 8 umurongo wa 18. Mwana ni wowe umpaye ubushobozi ubwoko bw'icyo mfise, ndagusabye ushire mu igikundiro c'imigisha itandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo ndonga ibyabuzwe n'abandi. Amen. Isengesho rigira ryo kugusenga ni gusaba igikundiro gishingiye ku mutima ushima n'umutima ukwemeza kuba umunyagikundiro. Zaburi 118 cyane umurongo wa 24 ho gufasha. Nabwira ko ndi kunaba icyerekezo. Ubundi umunsi twasenganye iri sengesho tuzobitegura. Mwana ndagushima ku gikundiro cyawe, nabyemeye ndakigendera. Uno munsi ndatorwa, uyu munsi ndakundwa, uyu munsi ndatsinda. Igikundiro cyawe kibe mu buzima bwanje iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Aya n'amasengesho y'iminsi indwi. Iyo umaze kugira ayo masengesho ni byiza ko tutujambo dukorana mu mutima, ukavuga ngo ndi mu gikundiro c'Imana. Bisubiremo, ndi mu gikundiro c'Imana. Cya kabiri, imiryango irakingurwa ku bwanje. Ndaronka igikundiro mu maso y'Imana n'abantu. Ubuzima bwanjye burahinduka umugisha. Nduwatsinze, nduwuhiriwe, nduwukundwakajwe. Umaze kugira ngaha ni ngombwa uce witwarika kugira isengesho ryo kwibohoza ku citwa icyankiro cyose. Ubundi Yohane 8:36 haravuga ko igihe umwana w'Imana abohowe, nitumara kumenya ukuri tukabohoka, tuba tubohoze bw'ukuri. None rero ushaka kwibohoza ku cyankiro umva cyarakuzengereje, kirotse umutima wawe, dusenga Imana tugirwe ko dusozera. Twuguruze ikirere cyiza cy'igikundiro, ni nacyo kirere kiri intandaro y'ubutabazi, kandi Imana iduha umugisha, Imana iduha umugwiza, Imana iturenganure. Ugenda usubira musisengera wewe, urisengera, usubire mwaya majambo wizeye, ubishatse ugende wongera mwayiwawe. Ndabizi kwicaniro kigiye kuguhunga. Kama Yesu Kristo mukonzi mwiza, maraso yawe nabikire ansiyorora icyitwa icaniro cyose, amumanure ubuhumane bwose, andenganure mu karengano kose, ananukanye n'icaniro, amuze n'igikundiro. Ndasabye imbabazi kubyaha byose Yesu nakoze kubera icaniro nagendana naco. Narabeze ngomba kugira ingere ku yindi, naratawe ngomba kwicara nk'uko abantaye bicaye. Narababaje byanka ko mbabarira. Uyu munsi mfashe umwanzuro wo kubabarira abo bose banteje icaniro, bankoresheje icyaha. Uyu munsi mfashe umwanzuro wo kwibohoza kuri buri kintu kimwe cyose kizana icaniro mu buzima bw'umwana w'Imana, cyane cyane ivyambayeko.
isuzume ubidondagure wese ubisabe kw'imbabazi. Inda wakoroye, ububeshi wagize, ubusambanyi wagize utazi kuzoherukirwa, ubwiyorometsi wagendanye nabwo, ubusuma bwakubaye ko kubera bagufashe abari kugufasha batari bagufashije, imitego wateze kubera gutaka, byose bizana icangiro n'ubyitandukanye ko. Yesu Kristo umukunzi mwiza, izina ryawe ndatuye ko wewe uri umwami waje, umukiza waje n'umucunguzi waje. Nkiza Yesu icangiro, uncunguzi igikundiro cyawe. Mu izina ryawe Yesu mwiza, ndaje kurwanya no kurwanya kandi icangiro cyose n'intandaro yacyo yose. Ndasi icangiro kiva ku bantu, ndasi icangiro kiva ku byaha, ndasi icangiro kiva ku babyeyi navutseko, ndasi icangiro kiva ku byo nize, ndasi icangiro kiva ku byo nakoze, ndasi icangiro kiva ku byo nakorewe, ndasi icangiro kiva ku ndasago naciwe, ndasi icangiro kiva ku majambo natongerereweko, ndasi icangiro kiva ku baburabuje umutima wanje, ndasi icangiro cy'iby'imwemu mbi, ndasi icangiro cy'ibyaha by'akahise, ndasi icangiro cy'amajambo mabi yavuze ku buzima bwanje, ku izina ryanje no kuri kazoza kanje, ndasi icangiro kiva ku bwoba, ndasi icangiro kiva ku bukene, ndasi icangiro kiva ku madeni, ndasi icangiro kiva ku kwahukana, ndasi icangiro kiva ku gusuzugurika, ndasi icangiro kiva ku ndwara, ndasi icangiro kiva ku kwitandukanya n'abo twagendanye. Ndemeje n'umunwa wanje, umutima wanje n'ubwenge bwaje ko ku musaraba wawe mwiranda Yesu ariho twabohokeye turi ubwoko bwawe. Ku musaraba wawe mwiranda Yesu niho washikiririje umwidegembyo w'ukuri. Uwo mwidegembyo ndawutangaje mu mutima wanje, mu buzima bwaje, mu butunzi bwaje no muri kazoza kanje. Amaraso yawe niyongere ansiyorore, anyozere wose. Amaraso yawe naze acagagure imigozi, imikaba yose y'ububasha bw'umwasi ku buzima bwanje. Mu izina ryawe Yesu Kristo, imigozi yariboshe urukundo rwanje n'igikundiro canje iracitse, ingoyi ziramenetse, icangiro kiravuyeho burundu. Amen. Ndakiriye umwidegembyo, ndakiriye amahoro, ndakiriye umunezero, ndakiriye impinduka, ndakiriye kuba ikiremwa gishasha. Ubuzima bwanje buri mu biganza by'Imana imwe rudende mu butatu bw'Irana. Mukama nunyuzuze umutima wa mwiranda, umpingabirano zawe, unkingire, ungeze mu nzira yawe, kandi ushira ahabona ingabire zose n'ububasha bwose wujuje ubuzima bwanje. Sinzosubira gusubira inyuma, sinzosubira kwijogota icangiro, kandi ndi uw'igikundiro. Ndabivuze kandi ndabyizeye, ndamye byaturiye ubuzima bwanje. Mu izina rya Yesu Kristo nakiriye igikundiro, nkakira kubohoka. Amen. Ndubohowe na Kristo, ndukuye ku icangiro cyose, ndumenaguye, ndujanjaguye, ndutabaguye icyitwa icangiro cyose. Ndi mu mwidegembyo mukuri no mu mutima, sinegekwa n'ibyahise,
sindemerewe n'akahise, ngiye kugendana n'ibishasha mu buzima bwanje bwose, ndahindutse. Amen. Iri sengesho mukomeze muri senge, waba umunsi umwe, 2, 3 cyangwa gushika ku munsi ndwi ubikurikiranye, udusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi cyangwa mu Baromani kigabane 18, Zaburi 37. Wirinde ibyaha byose zoshobora kugusubiza mu migozi n'ibyakera ugenderamo biguhuza n'icyangiro. Ushimira Imana kuri iri sengesho n'inyigisho by'uyu munsi. Ibisigaye urinde umutima wawe, uzi neza ko hari impinduka Imana igiye kuzana mu buzima bwawe. Warahezage. Ndasabye umugisha kuri wowe turatanguranye tukaba dusozeranye. Nsabye igikundiro kuri wowe, nsabye amahirwe, nsabye ubudahangarwa. Imana ikwishimire mu izina rya Yesu Kristo, urindwe umwasi. Haleluya. Akasyara Yesu Kristo, Uwiteka tunezereze kandi aturinde kubabara, adukunda uwakaze mu izina rya Yesu Kristo, turahiriwe.